Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu handaninga ni bushironi khairu manani kaundo mlio harumazi sanansa za dunia. Watukufu sifaja mwe mosku alelo hunu njenje haruma mada mbili. Madea mwando ngarajunji ya husuye vokali kaonge zunguli yao ya tia balbala ya ukaya haina mwana mkomori ulo hunu ulo na pasipora Faransa kana ujua ya de Komori ba katina pièce d'identité ya Komori yani carte d'identité ya Komori le swala hilo lifanya taratibu liritsansa uwe litahiri jue arjunji ambaba arme balbala liyo husu lewo wanzuani no amaore liyo si wandu wazima ikaongari wanao hama baadhi hatu ngaranzuri kiharumatabu arjunji ambabe ilo nese ripeze zonizo rajomba Mwenyezi Mungu akamwa wenza shakabla ni jenji haruma zima dabili hizo ngabo taarifa na nikiwa ayo ranzi semeni yabira yokana tikana mzee wangu washisalimani hambu ikao mzee wangu huo hakaufanya shughuli ya mwanae halafunga bomdu mzee wa hatu ya diwa ze jagla haruma yesali ya mshangama mzee wangu hambu mbabe shata au salimani hambu yoka hunu Maison Blanche ejoka ya leo halatihani hane jagla ya hae ujojwa ujahunu Maison Blanche uzise mbabe shata ya jarge dagla ya hae yani handrejezo hakadwa vili yumenibalu kwa shughuli mfumo wa vira ya mzee wa hatu par mbabe shata mbaba vijai ikao hazalani harumwa mji mtukufu wa salimani ya hambu wakamdu mzee wa hatu yakaharumwa shughuli hiyo baada hapo hadiwa ze dagla ya hae mzee wangu mbabe shata ngeniyo hajuutajia haina mruko gujihisuka hala te dagla ya hae ya rejehunu Maison Blanche ya jia uzise mbabai shata ya rege ya dagla ya hae watukufu timambiano kana imadani ve hapa nusu kwa lelo hunu de balbala ya he vokali izunguli yao ya ukaya haina mrukonge na pasipora Faransa ikaka tina carte ya Komori kana ubuliwa ya pashie rende rizuzisa ritsaha rizuzisa ili jerunisho Komori au kaya ya information ila wanuatu tro wanzoa te balbala haramwe population bal harumaze agence ngwanji yao hau mono ka tahede hao nesukana hafanya bie ya Ethiopia baada hapo hede kajabulu apashia hakawisha de maore narjohone sababi maoni hatu haruma zerungozinu okaya zinu balbala wandu wanzwa te balbala mono ata ye vokali wiyo izungulia wandu nje haruma paniki rende ruzisa information ile information ya ndabo haukaya vanu haina mruko godo yarenge bie ikahende harume kompanya ila ye agence ila usoma ye thématique ani usome thématique ya he ye IATA iyo information ani yo association internationale de transport aérien wao yani zensipia ufanya decret wade wa depose harumai association internationale de transport aérien wada wa depose bala ili heni manadamu wanzoea pashie ye wala wao ujua ekamo destination yao ngodo malan fulani ushida wajua yokana ntsiru ngwa salamu zikwangu ajimbe swali ushida wajua kayentsiru inuze conditions hao kadha science ya hatu waliho association internationale de transport aérien wanu wo publier toute information relative au voyage wo publier pia science ya hatu waliho yokayensi ya hatu kartina kompanya hatu yabo sufanya ye decret ila wako charge decret hiyo de aviation civile wao ngwarengao ye decret ila wende wasingisa ye ministre de l'intérieur wardi wasingisa ne directeur national wa police baada hapo waibali ya were ya asekna wende wayafishe waipibile hamwe miru ya hao yabo wanu aviation civile wardi tena wapara ze kompanya pia hawambia wapiblie ye decret ila ili haini mrujo Komori yajue ka ze conditions za Komori zohanza jao yabo
ikale onjaruono mndu hajaba hafanya bie ya ukaya ya Ethiopia na garjoka ya heni mndu yafanya bie haruma Ethiopia yumdu kaju change yo no endossable yani ça veut dire mndu kaju change ye bie ila ya ipashia hoda haruma kompanya nyirwa jina jamais yabo mwishia wala hambokana hande baada kajaguliwa pashia ha change bie hakawenda maore yabo deja haini mwanadamu ujuo ze conditions hizo ujoze information hizo kutsonokana ula mnyanya wala mrefu kwa bandrabo ukaya kaziti baba hanu bal hatari para madhamana baadhi ya madhamana haruma yensi wameza hizo zozo rabo chao wanadamu ikawa mwanzo watie paniki ibenge mimi barakadhani njia tibiri hau haraka ili nione sembabi za fikira zangu susu ala yenu watu kufa Komori mimi sababa nunadi karno paro shide tsiatu kehiru karikansi ukana heni tabu heni rongozo tabalbala izo ndizo ndo mtsango wa hatu ranzuru utsange harumwana Komori rutsange harumu ye population ya Komori yabone garamba ukasime silamu gari yamba ukaitsinge de swaunai garamba ukartina madhamana nabo sisi ngasimanu gari tsangawo mbi yaukaya leo heni mwana Mkomoro lohunu yabasa hansuka haishe information ila yokabanu kweli kabruka tsina kardidantite ya Komori yamundu kanujo upashia shaho kweli kabatsi kompanye wajoda watsinzie mrubie watsinokaya wowo ngona ze conditions parce que aba deja wajita ma problem ye kompanye wajoda wofangile bie yokango pashio watsinokana wasomo ze information zila nabo ze information zote pia izongazifanywa decret zetsi sheiba kukasisi kartina kumpanya hatu yabo si ufanya holio kartina kumpanya hatu yabo garendao rifanya rirenge decret ila rinika aviação civil bao wajisharje haruma ministre de l'interieur ne directeur national wa police wende wasingisa wanu asekna badabo asekna harenge hayafisha haruma wanu ani ya aviação civil wodo wasingisa ministre de l'interieur wasingisa de directeur national wa police badabo ibali ya wandi ka asekna harenge ye dekreila hayafisha harumemir ili ya dunia pia waone wajueze conditions za mrujo Komori yabwano aviação civil tena ngwajisharjeo warenge ye dekreila wapara zikompanya mtipia ili watu wajue namna yoja Komori simambianu kana mwanadamu yakafanya vokali ila hazamba ukayafanya bie ya Ethiopia hende kajabulo ya pashia parce que kasina carte d'identité ya Komori ha changer bio akatula uyo na we bie ya Ethiopia yo no endossable ndukaju ibadili yarenga kompanya nyirwa jina yabo deja mrungu isukana si wa Komori o mtsango badala karipashia ujabonze banu rambao kayensingi yo jao karitsinga sina makia jao ensinge de so nai rijusono wamba shabo mtsango hatu ngarjori tsahazebi rilwesa lisensi roti ya population hatu arumabala ala kula hali mimi nsuelewa wege wazazatu mloma lahoni mbrati kubali haishia mruwa reshevo kali hiyo mru hapa nikeha hauka deja yaka hufangile bie hachojoka hambi yoka kunujo upashia panu yukiri nga wajansi kao mrujo hendaruma ajansi kakuangalia wafangila mrubatani zonde zila ajansi kwa suja manuda bazo zandrabo shagar aminio kana haina kompanyefanya omrubie wao waona ze information hizo yabo unojua wafanye bie mathala na bahubalia wanzo ende Arab Saudite wende haruma kumpanya wanzo duarenge bie ifo angalie ze decrets Arab Saudite yokaya unojua wende Arab Saudite okanga nzo visa nganzo jangu kutinizo yabo kumpanya kwa na hufangile bie wajo hufangile bie kanga wana ze condition ngawene visa ya Arab Saudite ufanya analizi ufanya apropos ya heze sante yokanga nzo jao ufanya inu waono kanga wana ze normu ga autorize esala wajo ufangile bie yabon suamini yokana leo ani yeduni yangyo harumwa bahanu wazima aina rogozo tipia okabanu siwasaso ndarenge bie watsino kayar ndu hatundu show wenji wakaufanya misafaro ndarumwe zensi
womjia wangali wasomoze information zulo bala wasomoze decret ka yetiru hanza jao isaila wao wewe utahaze normu za ufanya utimizi baada hoda urenge pie wenge ndo banda kazani vire harume suala inu yokaya zinundrabo ya hadisi yokaya kabati mrujojo kunojo pasho da komori kakutsina kardantite ya shikomori banga wena passport ya Faransa au kanga bomru ya jamba hendende akanza pashie havehevo kalionge zunguli yao ya ukayabo ya henda azilwa akoblige ya changer bien wakatula uo alors que ye billet ya Ethiopia yo no andosable yo mduka jubadili warenga ye billet ila wibadili wapasha kompanya indwa jina yani wibadili wakatula uo ke upashie Air France au upashie Kenya keno parukiri yo kaikiri wenge yode swala na kazani vire ili ritoe balibala yaho wandu walobanu watsugoja weritia shihaya yokaya vanu mdukano jupashia vanu kadha izo ndongo za ndrabu amfikiruka wanama wenji kina benisabeli na watsanga melezo ya hawa arumwe swala yinu yaoneso kana za ngozinzo ndrabu kafikirukana yo jana da bana para na rangaze information hizo ekazi ka ujazi badilaba hatsujua shanga maaminukana jana tsiparabandhi ya madhamana wakauna mbie namna hiyo ya ukaya zero hiyo information ya ndrabo ya wanu wakansi ili watepaniki harume population waridi watepaniki harumaze kumpanyekao duwafanya oze zebie salam watukufu ketula dhimurudo mwaku gasibanu gamwaminukana mwishezo na babanu tsamba ukaya mrugu hisokana siwa komori sikarutwanza nsi hatu asulan abadan aukanga sibanu nduka tsuo namba mtsango yokana leobora roha riwone namna ukari seidilane nsike na barugo shambi leonga sibanu sino wa maore singara aminio kala wa maore wasaidi ya wanyanyasi wenji wangazijaka wade wa walola ngabu wa wafagila babiza tartibu wa wasuli banu leo gasibanu riroha baadhi ya hatu ngabu walo maore ngabu walo hunu hapa msuitsanganya hadzima garona wanyanyasi wanzuani kao washindi wa roha wende zao maore wajuoka mbona manyanyao mzuani ikawo ngujuro gazija mkini shahada undu mapulasi hakaansi ingena bamaisha hae guedeso leo mzuani leo ngawe maore haungawe hunu ngojofanya video utepaniki atira wanyanyuho wanzuani no angazija ngojuokaya kuna ushida urengezo amana hemwe nyanyuho mzuani ujotsongezaba haba njebaya yambaya rohende nzuani ya tolomwe panyuba liyo ya menyepa business ya loniyo wewe kutsujwa hena mnaenshiyo gawe manga yani ze communication zatu tsorulo hunu rikansi hunu ngarifanya wonzia za ukayarite mabaya rangamizonya nyasi utsu silamu hakansuwa no kayabo ngo so kayo mahaba kawo hanza nzuani we kwanza nzuani ukawanga gawe bonze gawe maore au gawe Faransa uononogo za jiri uishaweze nugo zinukana ensi hatu yoto isorumane mzuani isorumane mumali isorumane nimgazija kamjaporo na rwado hansi banu wamba banu wanzuani warifenjao akabanu zinsi singeturi za ho wangazija pia yokari singeri funge mdu fulani shabani za sirikali zozo nsipia ngabwe mumali ngabwe mzuani ngabwe mgazija na rikera dhodoka na baraka batu si wanyanyasi ulo harumwe masiwa risikubali rono mrulo harumwe diaspora aka wano hono ndo afanye communication ya utia mashaka haruma yenti nsikubali haka mimi lo hono sanjo fanya video banu ti shemeza na mjue na mfenjao ejole hasaranda nyoka minga mihunu we mzuani mkomori ulonga zija ulona wana wa bahatu walolwani mkazija mfano au walolwani mzuani kwa mzuani shesu wa shangazija yo haki yo detia hatu majama wana walona kilinchashi walo hunu wanzo wala piza mzuani bure wala piza mkazija bure hawakati kwa shida wa metrize hawa leo manyasi mzuani ulokomori yenda ulonangashima ya hazi yenda hata ya hulamba plus ya ulongazija ya zayo wanahe usomeso wanahe ulona na business wa hewa ulo yabo we mzuani ulo Faransa ngo jihada ukawa abo hanze mzuani ngojo hezebaya utie mashaka wanjie baye mwenye hola menyo meshahe alor ke sajura mbiyo ende mzuani ya mungu roka hala wanzuani wakati mwinji hajaza henga zija katino zoevu
Kasi katsujongo dia kensije, katsujongo dia eshije, botsongezo ba yale namna hiyo. Emwe yanyu hoende angamie abo hanze mzuani. Leongo hibo banu mumali uwasawa ulo Faransa mfano haulo maore gojoshebeze kodo ya mwali na mzuani na gazija alorkenga wahunugondo nemeshaho aminuka kuna wa equipe emanya nyuho ulo mwali ulo gazija kandwa problem aba narikeradhi jelu kabanosi jiriyo maore banutsudo maore pia banusu angazija sitso angalia mrumzimenda rongowa awandwa ili walona rohombi wenda warongo wa retamo wa maore wa maore utsipia ngo wa maore ngo walolo no angazija wazaya wana gwendone mesha hao kamjaporo na wakatso duma na nonro hao kana mrohe na rihangiso wana gwendele yao gabo wa maore ikaungo yabo cheruka ngabo mgazija ikaujumkinishaje bana jade yabo ketsula dimukele wo mwenza kilichashi yarengo kwanga zija ngo banu kwambe ujamna rujora amane imurarenge ko maore ngo huwa de yao no na mwaretsi yoke uzia banu haina bahanu wanadamu kwatsoka sawa ngabo wangazi ngabo wa maore walwea watwanza wabwema tsoha wao ni wangazija wale wanzuan ngabo wa maore walwea wale wanaonu wangazija wale wanaonu wanzuan yone namna sharti jersedi ya mashaka ridaba bwana mdemware maana wakangabo wa wenji walwea wafanye meshahao ha salamu Ibrahim Abdalla Yesu bajala ko banuli yonga umnono uangazi wa maore go yabo wafanye meshahao na bamde wangazija kuendelea gona wana wasomesa kondoze faida zao garu waona ngo wenji huru kamjeshi wa maore wao wahenda hinye yokana na mwenzani waume watu zisilamu wajua okaya eni namna wa decide wake wa Faransa shaume silamu wajao pale samanada muislamu walolana waaminio yokaya zinuru kwa za kipolitiki kisha asuli si wandu wazima gwendele yao walelo wana hao alhamdulillah wajoka zema karatasi walonayo jelo ke makaratasi lonayo kama sijuko bale makaratasi yae kwenda hondo kaburini shangara aminio kana ni mru ya shide ya yeshi ya stemru mae ya steme shahe ya lawe ya Mwenyezi Mungu akera dinai hola wa duniani ya wale ukamjamono mru maoni hedahi migudo wanzuani hedahi migudo wa mbali hedahi migudo wa gazija na mumrensi uokana ushinda kamtsuona kana yenge wae charikio bala hata yafanya hatoa oangazija walo maore kajashinda haka wae kutujo habene mela tajonele nai awakatu kao wanarodo fanya tasondoka baraka banu Mwenyezi Mungu ndiare hansibala rumezi siwazila banu maudu bajiri kodo hawajiri baya hawajiri rongo Mwenyezi Mungu ajoro pande shari ye maore kunotali ya mahale katsingazija kando malolo karibu kuna utali ya mahale katsinzuani kando malolo karibu kuna utali ya mahale katsimwali kabati wakati wajo jaba ya bala lijo nzuba bala ya maore utale Faransa wakatula uo kuna ushinda haka masafa ya ula wa maore wenda Faransa yongo fanyo usiku na mungu aminu kana wajiri problemu maore wahea maji wajiri problemu wajiri kada shango jorengaya na vedeti yabo haruma 30 minuti ujunda rumesha siwa jirani wa hao nzuani au ujunde mkazija au ujunde uvuke Vame ardhinu nuya Mwenyezi Mungu inutia hatu. Mwenyezi Mungu dari hata mwe ardhinu, dari beha, dari nika umuri, dari nika zeridhiki, dari nika zangozo nsipia. Na rirensi baka batujuko balata zangu mruya faya, kama tujuko zibalia wenda kaburini. Wananyasi wa maore, wananyasi wa nzuani, wananyasi wa ngazija. Aminukana, heni namna rienshumra shukure Mwenyezi Mungu. Si wandu wazima heki ya siwa namna nsipia na tukubana nakaswa wandu wazima hauka siwa nyanya hedini na tukubale namna hii na tukubale ukaa bahinu na rijari upande wa politiki ukarisiparewa wanu wakubali ukana wanzu wa maore wa Faransa kubaliana chana tukubale na babiti tukana bana bahinu siwa wandu zisilamu ritirendane nai ritimerudo la pizana aka yuso kazino haranje rongo aka unjini wa hatu saritanganya damu unjini wa hatu sanga siwa zima narikera wadoka na baraka surtundu waensho makazini mrati shiele fitina linu akabanga mwanao kaye kaba ninu video ya ujabanu ni meni tia fitina antre anzuani na maore na ngazijaba mjoona tijo parsa fi hata wanrua jonjia
wala wadeye wala be kurwashi wazo wanangamize wambe tende bande namna hiyo shala kulhal zakiri zatu kizo zaloni garibi misao garele wao garaminio kara rikana wanubanu alhamdulillah wenzao rikana wazeo hatubanu wende zao rikana jao ndukutuenshene mwanyanya hafu twabili mradi yende mano kawandoho kana baraka narikeradhi ritawe balibala yinu surtout da sirieshi yo harume masiwa mrati wone mrulo harume diaspora hafanya video ya upara yo kanana mjuhe mmane na mwane na malahuo na udea vahemru haelewa yokaya denamna yohokaya emanyanyuho mzuwani uchochunda gebonze ke faransa banu haunge maore hambanyo nzuwane na mjuhe wala tsiwanyanyasi na rimane wogu uto hasarani guhumenyelwe maisha yao wewe haka uonge maore kana husaidia hata uo kana ula wajaba kimzuwani chawo gujojura kange maore genevia hahe uonge faransa kana ula wa faransa jahangari manama mzuwani utotilo harma paniki yokamanjie ukutuzi urantre wenza ho mzuwani uretiza mali zaho uretiza eze hazi zaho uretso wanaho uretse mrumaho urantre mzuwani hamanyanyu ho yafanya communication ya ukayana mjuhe rimane bawala suwanyanya suwangazja wangazja wala jao hatangabo ambao kaya mimi japaro jangazja mimi engo tsona wewe watsoporo nagazija ekutsuwana wanrujana wanzuani wajunda wangazija walo yabo walo na maisha yao karikara dondo kana baraka baba numbugu hisu kaya baba nzarugo zinu docho karike banu rifanya stamblasha wajokana ezir kada mizaranga mizane ala kul hali yot njema na mfikire baba yetia hatu mfikiru kaheni mroda bahati radhama na kujoda usiswa ni Mwenyezi Mungu zo yafanye maraia karikara dondo kana baraka raransi afere hele fitina linu bensi haki yoka mimi bona vuka lo faransa ni jono kagame na passport haungami na séjour haungami na situation hunu yabodo chojani fanye communication batsono mzuani hafanya jao ni parena bena rukutue ekata bana rukutue bahola habana rukutue umsaja jawo mjia ensi atu njaru mampaniki gamre aminu kanga mjore kadhamana ya mru yabo nimsaidie ye viahe wa wandu walo haru mwensi hao rekaye mumali shange ngazi jaga haru mwensi hao ekaye mzuwani shange ngazi jaga harumensi yahe gene mesha hengwendeleo gena banyumba hengwendeleo gena wana gena nahazi yahe yafanyawe rumna riali suka banu hata sihamba ukana wanyanyasu wanzuwani ujitupuri yao kana mesha hao sine rukujuhana bana ripashieri jahunu wongo yao kuma riele wao kaya mayanyuhu mzuwani ulo yao gokubali mraje utie yafanya komunikasyon hunu ya teba ya tiri yangazi jana nzuwani urentre nzuwani mrujoka hula wanzuani bantu ya hanyu kwa na 10 au 20 ans ngazija yabukuna kwa metrize nzuani wakati huo haka wenda nzuani wanzodoa wahe wanzodoa wa kensi wenstale wangalena mnojukwa disamaesha huo yafanya komunikasyon hiyo wakana uparusedi hata pitusi wenge heni mayanyanyi ujokange mwenze banu ufanya komunikasyon na mtumlawa mwendeleme shahanyu banga monao wa maore walo banu walo yabo mwono besi wala wa maore wakabala watu wazaze waili wararu womwana memzima kabo yakaura kiyotso onazo komatera roba hari besi wala habu hai mrumsheni mgazija petetre besede mana ya shofe ya roma hiyo yayo yuafere hahi shanga mabiruka wa maore gasina uhunu o maore walolo nuangazija wabahunga mwangazija walola meshaungendele yao ngo yabo kamjawe na maore ulone na mgazija ya to mrumahe ya badara hangiso wana shange dono wana hahe ngo ndani hao ngo ndeza fereza hao wanru ili wararu kawahimi gwara wao yo sha gaborogo tena yoka abo sirikali tena kanyina fotilo nziro hauka banwe mana zitogeza ole o emazababi wajunda wende maore waderanja walo maore itongeza o bandhi wa maore tena wa shofeo yoka wanua komori wa johunu kamanua komori wakaula wa nzuani na ngazi jahale wenda maore jawako na watse maisha karja parushia yoka mgazi jaye da maore hale ende hangenziani guzio moto au guzio gari ya rumruhitsa baganzo mapesa zuka ya parushia karja parushia yoka mzuani hale wakaya abo
hata ngabo wazaya na ndini familia hata wajuhu chazi zikaujabaha haukeli ani komori rigari mabiaru banadi okay sababisha ema joeni walo harmensi hatu ribunguze mbabo delenkande kababulo mbabiza hazi waliko hazi za mihono wasomao wabulo mbabiza hazi wafanyao omwenge jobunguza mbabi cha umbure unu undo sababisha ujana fikirambi mraji urede maore mreda juru hadungu gurupu hambane rafenja bende chutsongeza ndude mapesa haraka akashababi we homo fikiri hamba mrulo na animburi aparamaizi tazira chamrulo na 20 25 we fikira hengo zo mapesa haraka rumie ko jombeka hazo yalewe ko jombeka hazo yavure msi wakanoda kensi ya subiri ya utsahamru ya mtashe hazi we parisa wanruwa mwambio kana ekare ndonzi yani hulanga ritoshi dari brakegari runde miliero ujo wadunga hutoto yabo zozo tipi yangela dimwe serikali hatu mundeze tartibu zoka babulo mbabiza hazi tena babulo hazi za mihono babulo mbabiza hazi ilo rishinderu cho kama amazawa bima jana maili cho mwenga sina jana kwa rumwa hazi wala kwa somo mihono hazi wala kwa fanyo hazi yabo holio kana rikarme ye panikishu na majana mangabi kwa ngamo nao hata zarugo hizo ziwasuri komori tsiwono video juzi harumwa mkabala wa hunu bana juu wenda na badani ngabwanru ambao kaya bomasihunga bantu hambiso magari ya watu wazono ndio wanzo mapesa izo pia ndo bure ilianza serikali ya hatu ndo kana baraka risane rikensa mwezi si wazira ruzabaki rifanye batartibu omwe rifanye rongozo kaya maore bese afikiru kana iladi mukeri fikiri rejei hanuma yensi ya hatu mfano shekande namda ila uyo zihazika jabula mazababi kwa juhao tena hawendela maore wodelenka wowenjeza maore bangwa joduka yabo bandhi hao we hamara pia okamano hera mndu eka chojorongowa mimi ngamjojoka na mrubani ya nrogo zena hii chatsina tsohamara umji wa hao ngabo mruko ujorogozwa na ibanu ya hamara umji wa hao hamare zirundao monao yokangabo wa maore warongo wao wadegaja wangasija pia ngabo kunga bo maore ujuka urongo wakana hamara pia izo namne kaunga ladhimu madhamana hatu mketi mfikire suala yinu yesu ala yinu kaitsi yokana rijerambe vanabana maorena rirenge ritirenge kotsini holiyo ni hoshida rikena stabilite rikena amani do shida wanduwa wende zenzia zo shida wanduwa tema za mabinziani ili umrolo hicho unu wane udeleka unu ulevi mwinji unu besinga fikirukana laala ujubunguza yonde namna mimi naona nje ni njia harame suala hiyo nsi suala yo bala shihaya jirla pizane nsi suala yo kanari wone intervention zifanywa banga bo mzuani ambana rukutuwe we mndu ajahe banu yade mzuani wanzuani yede dabu ya hatu watoja walola hula wazaya patulolola hula wazaya yensio nzima suwandu nzima chada bokari riseparewa ndezisiwa ni bahari epenge mrujo bala fikira ntiti amandio ya ujambe kuhimo bana la mzuani we mzuana jala we mgazija wote mruelewa sikariti hao karisi okarjeri mebanu rudo pashewo no na huwa shasi wandu wazima na rivumweshi haya banga mwaminukana maisha bai no uziro wa maisha ndo atsongeza rulare mwa shihaya la hula nao la piza nao na iswala inu gela dhumba dhamana mkensi mwifikiri tsiruka na leo ripare wa staraburi renge mezari kensi rudo fanya information yenu wakati shando hangalia namna yo ikreye hazi za mihono wanduwa wa mazababi wanje wasome waikireye hazi mazababi wafanye wande mapesa kama minuka upande huo garjubunguza na urongoza wanyanyasi wanzuani Yesu ala ikaungela wao banu mweleo kaya banuze ziziru zotso ruma nezisi wazonsi pia ai waziri yeto kamzuana kamumali baheola raisaka jao izozo tipia mashakawe aribiri armai nsiatu eni ajabu hatoa mahula yule namna nyinyi mlo yabo msielewe yokaya mrake hamwe diaspora yafanye video ya benar kutue ya tefiti na bahuwewe welewe ukaya ngoma none mwanya nyuhumgazija umenyeme shahu umenyomwa amala waho tawa hauka emrulobo nze ufanye video hiyo wokuna humuona maundu ajalie hija hauka emgazijamba mruju wa salebala ndisa hesa liko hisa mbukaji salam watukufu yuedeze message na kamuhimu njenifanyi njako njamanu njela tuwaka toskwalelu unu na urdilo nesokana adho
gasina information banu ya mbaba hatu uparo mbaba ishata mbaba vijai ya laharumu mji mtukufu wa Salimani hambu hakauloze mwanahe ishata nyumeni banu ngabo mbaba ya diwaza ya dragila harumu ila sali ya dragila hiyo ngio na mbaba ishata yo yenshi hunumezumblash ejo parse information yinu eka hajuru kaya halate dragila ya hae dragila ujoho amfikirizi zima yao ngujojwa hujahu na mbaba ishata au shughuli kabo mshanga ama iyo shughuli ya Salimani hambu ya jehunu mbaba ishata yuzisa mezumblash ujonesiwa mbaba ishata hau mbaba vijai ujo parisa ya dragila ya hae hau ye juho ya hae sionesa banu upande wa he propaganda ya lawa ya ukaya information bishia waze vocal ya ukaya hini mruko gena passport Faransa ekakatina carte d'identité ya shikomori kana ujua ya pashie sefo haukaya yeye wae yakambazana gozila haunesokaya yeye hakanabie ya Ethiopia ende haparisokana uyatona carte d'identité kajapashia baada hapo hakaushanje bie ila uyo yedebayo tisefo haukaya ye bie ya Ethiopia iyo no endossable ça veut dire iyo mrukaji ubadili ye bie ya Ethiopia urenge kumpanye irwajina unaujua ukanabie ya Ethiopia urenge Air France au urenge Kenya au urenge yokaikiri ndukajura borsewa wala ndukajishanje alafu tsione sabana ya ukaya haruma balbala ya tilwa ya ukawanu wanru wakansi information yinu hautia balbala haukaya ngwatia balbala haruma population ngwatau balbala haruma ze kompanye ikaundu afanya waze bie no adiwaza ya ukaya haina mru wondo yafanya bie haina mru wondo yafanya bie ya wala wafanya waze bie wo usoma ye tematique yo ya he IATA yo Association Internationale de Transport Aérien yo doit publier toute information relative au voyage. Ça veut dire wao doit publier les conditions comme rujo ufanywa bien hende harumansi. Ça veut dire harumaye ya information yinu wanuonti pia uyo ani hamweze ntizonti pia wondiwa dasi kartina kompanye yaboze nti pia wofanya waloneze kompanye wofanya decret ya decret hiyo waja waipiblie ili wanadamu waibe hamweze kompanye ni mrianzo yarengebie chawe saila yo ujuo kaya amina condition fulani de joni permettre ndengebie hodar mwensi hiyo alafu sisi waliwo kasikarja hana kompanye yabosi ufanyaje entia hatu wofanya decret ila wainika aviation civile ngodo isingisa ye ministre de l'intérieur wadiwe singisa le directeur national wa police baada bala wabalia ye dekreila wadiwa inika asekna haya haipibli harume miru ya hahe ili heni mru ulo harumaye harume dunia haono ze condition jo permete yarengebia je haruma yensi hatu yende namna mimi nafanya muhimu njibanu njeje nonese hii maarifa ya hangu ni zora tsara tsansawa rajua ili wanadamu wasije watilwa haruma balbala yokaya vanu heni mbria saragabie abkano jupashi alors que wo kwa janjo jo ufangile bie raha wo weja sobe thématique wasoma ye thématique ya IATA yonde nabauka Association Internationale de Transport Aérien waondo wako angalia yekaya imruwengo tofanya bio damala fulani baongo angaliao ze decrezila kaya nsinu wengo nge autoriser ilimfanye bie yinu hakangena ze conditions za ufanywa bie yende arguments yinu hau kati autorize ya ukaya yende arguments yinu ka hamanki na document fulani yende namna ze bie zikaufanywa bale kale ongabo kompanye wenda wafanya ye bie abatino kaya wangalia ze decrezo abo yo hamba kompanye ya ndrabo ya ushi akangela dhimo watende wangalie salamu mwanama mtukufu Hassan Ogosato ketongela dhimo watende wangalie ze conditions za ufanya mrubie avayo tsinzie bie akekawo tsinzie bie kwende aeroport kwende uparisa balbala bondo ala hasara yabola dima wowo wanzwende Arab Saudite upashie yabo ngwajoda waambio kama nzwende Arab Saudite wi nikeze wangaleze document ulonizo ya ukaya mruoi wianzo yapashie de Arab Saudite yakungenge na visa afanya analysis fulani ya sante afanya njao harumazila conditions za hao za heze kompanya za hao yani za Arab Saudite kwa ngwazi bibliao ini mru yaode yabesela bo wenda waona nke upermete ufanye bie ngwa ufanyawe bie haukanga una zenormu za kawa utsinze bie wenda harumaye peila ekawa ono kaya kutina
zendoro muzokaya utsinzwa bie apongo jo hambi okana endatse visa rangu endafanye njao kwa msawa tijola hasara ya mwansu amini okane manadamu wala jaka ujafanye vokalila ya ipiblie ya ukaya kabati mbujo jonda komori baja ujau na abu ujokai wandu wenji wasawa fanyiwa zebie zao walibi 2000 euro wala mfami wafanya 5000 euro wala mfami 10000 euro kwa jajonda wafanye bie watunoka wabiaza kondisio hizo kansi ufansuna ufanye bie ikakutine karidanditi ya shikomori ndo kwa jambi warongo wafanya zebie ukaya hizo kaziti harmazi information kawo dwaloni hizo za utsongeza wa tinze wandu zebie watufa komori gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.